Күні мандай байғылды байдық, аумылы заға. Неге қарғаныр же? Мұнадыр бидің тархи шанхыбды, и шоғын шанхыбды. Бір шоғын сонына шоғын байқы, илігін байқы, оғышқын байқы, орық тарши байқы. Нарин гүдін соқ, ол мяқы қу жыжың болғат, пандины юмтегір хет, усы екі қдері, тұқода соғын хет, ұрғоды күпті. Ай диючи. Енді ұсқылдыр мана өнемні тұру, тағылтай болу. Тегідерін қайы тұруат байқыдың өнең орық күжінірді. Тэр өөрийн аваад досон нэг жаах сахар хэд нэг жаах талх хэд алаад шааны юм гоохж идэг. Сүүний уураг байна тий. Бүрээдүүд ингэж байгаа идэх үү? Идэх бүрээдүүд. Монголда хурмал болон ийм юм хөхнаад. Сүү, Уураг, сахар талх. Бүрэл. Тэгэхэд нэ ийм игээд л помпор гоё юм ингээд л бол. Панчик. Күні мандай байғылды байдық, аумылы зағағын. Аумылы зағағын дабығылың қай. Ийм гоё юм ингээд л болно да. Тэгээд л ургуулад Окей. нэг 2 минут болоод авах тийм. Но вот это вот истинно бурятское блюдо, которое сейчас, наверное, очень молодежь даже и не знает, да? Потому что Украину уже как будто бы уже тысячный. Энэ өрмөг нэртэй өрмөг сагаан гэж. Энэ хуё босолгаад нэг жаахан рис хэд, нэг жаахан үзүүм хэд, нэг хүн дуртай юм хэд, нэг жаахан сахар хэд, мой хэд тэгээд амттайхан сахартайхан юм болдог. Өрмөг нэртэй. Удаших ихэд улоогоор хэм болоод байдаг. Шивүү дуртай идэх, наатай шүүл идэх дуртай.
Капуста дабхалат. Хэсэ дабхалат бүхлү булору житэ гүпчэ гаргатлы баа хотоды хэн. Бас сонгон байна. Да хонжиноте укропте. Ина ногоо свеклаате салат хэмэв. Хурманч. Гоё гэдэг чигдэр. Оо. Хэлчихсэн. Цаашдаа гэхэд гахай мяхан шананкай байна. Сольжсон тож гахай таршинэ шанаад үлчиртэрнэ шанаа тэгээд байлгаад хүндэн идэг өвчээгээд. Жисноо конжно юм гэхэд тархи. Энэ тархи овго. Энэ тоже тархи. Тоже тархи. Тоже тархи и шоно. Ага. Энэ үхрээ нарийн гэдэнцо үсээ хэхдэрэ илгэ уушха гол мяха уурга тарши ирэн болгоод хонжинтэйгоор хэд ингээд санаад идэг юм чи. Хонжины юм нэмээд л давхалаад л бариад. Дотор үхрээ. 20 минут санагдах юм. Фермеры живут, как у нас в Монголии? Там есть. Неге барғанып те. Егет. Боп қайда қараған. Бало. Хагум қойып Амтате. Вот так. За, иделка надо. Алон дерим. Мен же варенье тедишь. Ложка вон у тебя здесь, что? Особенно dużo tam wyrosły.
Давай салат, пожалуйста. А ты будешь? Ты будешь? А я же говорю, что я ладно. Маму не Она рано ест. Раньше. Раньше, да. Hadi karama. Konuşacağız. Hadi bay.